Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak Inang sini kekelegan nami marang idi kepe berbekas. Bersampang dekat merulu ati ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdengku pesakat kami sukuten keluahan en. Bersodip mo kita asa tong idengan ditendi perbadiai kita. Ale Bapak nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, iwagasan tendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amin. Renungan tasi darian, ibuku renungan wasiat nai si berjudul, Ipasu-pasu Jehovah. Si bagini do kelapihan simbadia, imosi tersurat i pesalmen, Pindu 115. Janah sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat di ayat 15 akan si mendok. Kata rape da ipasu-pasu Jehovah mo kini, si menempal langit dekat tanah. Bapak Inang dekat kita karinana. Lot ngo pernah kita terpikir, dikenai ngorohna pasu-pasu si kita jalo. Ulang sampai lupa kita, kumerna pasu-pasui Jehovah mo memereken. Lot ngo pernah kita berpikir, bakune kita boy sanggup mendalani kenggeluhan en, soh bagian dari. Ulang mau kita lupa, kumerna karinanai, debatango memereken, ndom kegegohan taba kita, janah bay debata Jehovah nai ngorohna. Mendalani kenggeluhan en, melauda sungguh-sungguh menyadari pasu-pasu debata Jehovah taba kita, ngeut ngo kita lupa. Kita dok, karina pasu-pasui, kumerna gegohta. Lupa kita sebenarnya pasu-pasui kan debata Jehovah nai ngorohna. Kenah ngo kita belajar ikeng geluhan en, karina pasu-pasu harap Jehovah debatango si kita jalo. Boy ngo kita kirimangi pasu-pasu en, karina nai oda ngo kenggegohan ta. Oda ngo boy bagi pemikiran ta. Kita kena sadar kumerna pasu-pasui kan debata Jehovah nai ngo rohna. Mendalani kenggeluhan en, melalot anggapan ta, sekala ta mendalani geluh tai, imo anggapan biasa sambing. Imo sada sikap si memahan kurang na kesadaran, iwagasan geluh en, boy kita geluh, kumerna anugerah, marang pe basa-basa ni debata Jehovah ngo karinai. Kenggeluhan en, imo sada pasu-pasu si ulang kita lupakan, melainkan kita dokkan mo lias ate mendahi debata Jehovah. Katerape bagi da enggati ngo kita berpikir pasu-pasu sini bere debata Jehovah saat Lot lebih kita jalo, menurut penilaian ta sini bere Jehovah debata selain kenggeluhan en. Dak Lot ngo kita kurang menyadari karina pasu-pasu sini bere Jehovah debata taba kita. Pemernai kita tengen mo iwagasan kenggeluhan ta. Asa kita pebuwe mo mendokkan lias ate taba Jehovah debata. Mersodip mo kita. Lias ate mo ale debata Jehovah. Kumerna pasu-pasum. Di perdalanan geluh nami, datong mo ko mendengani kami. Terpuji mo ko ale debata Jehovah. Amin. Bagi mo renungan tasi dari en, ulang lupa ki subscribe, like, jangan ki bagikan beaka dengan tasi dewan kena. Merkitekan kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana, juah-juah mau benta. Shalom.